Mbote mbolo ngamreje kabla bili tena ndongo zindwa jina tena ikaya o siziono avondo tsudo tazeni shuhda hata shoka huja avondongo jana ya nende samashi skwa jana rono video ya jana waili hauma zababi waili wa kayao ikaufilmewa neze media zilo yabo zitangaza quotidien ya Comores. Bon riono ngabonyanyasi waili wa fariki dunia kayao umfwa hao wafuha zima waili kartu jua un empoisonnement kartu jua banwanu wafuha kimangamba overdose yani warumia ulevi wa namna nyindwa jina wa daraja ya ujira hitwa Allahu ya'lam kartu jua ebanwanu wa ulawa almuradi si wasaya karna ushindari rionese njuma heli raona karna ushindari hundane na makalma harma hadisi hamandiyo haukana zinu hadisi nziru sha izo nakanzana ambe paraporia izo naona jana yani sendemash ezamado hindu siono interview ya harimundo procureur de la République ikaya ozengo ya hamba ngoelewa ya ukana ilaria na futrua wafu kabatsi enquête kabatsi ya ujua hundru wafu sababu hinri kabatsi hata barnama jimshinzi ya bwankete hundru ula wafu hundru alisumu hundru rumia na uza drogu za daraja nziro ya ukana bonge lazima rilute harma ele swalai emana sijo lutain dabokana owo lwabuliao matrafika walio Comores rahuzao bange rahuzao mvinyo rahuzao haini aina wawanzani wahe maprocureur o manzani wahe madhamana waheze hifadhi za daula ushindi hulivi mbayo ndi kuhamba bashish ngojonikiwa nafasi ya ukana uhuze haini aina ya mbahindu wanzao ikao kechubungana meze sharia za kibinadamu masuala njuzi sao upande wa bili harmeza jirijana siono wo imrundo Aliamane hari procureur ani lo swala la ujuzisa comment ça se fait que Aliamane ngurule na Porsche Cayenne le gars la millionnaire baharinge procureur yabo procureur do rule na Porsche Cayenne ngas faransa hunu wanwa ko rule na Porsche Cayenne wa ma businessman hawanwa na biashara walona maluka walona business wafanya mapesa presque kama millionaire halafu mrudi mwangalia wewe mrundo komanda wa hele jeshi gendarmerie hari takfini ngurule na 4x4 Touareg dernier cri 4x4 Touareg wo juzi sabanu vanuche magari ya nono ya hundru ndahu umshahara hundru undo utsongo hundru hulu magari na bonge lazima uelewe kana mrurule na Porsche Cayenne na mrurule na 4x4 Touareg dernier cri wengena villa ngena na mapesa ya haba hanu hiyo ngena na akiba itonchashi au kana Porsche Cayenne kati msini
ma 80 000 euros. Katsimtsini. Taregi dernier cri. Katsimtsini ma 80 000 euros. E mapesa nangu honda. Namneleze commandant de la gendarmerie. Bainge nguli wazi vijana mwezi. Nuswamini ukana esharia. Hawe nafasi ya hema esha ya mkomori. Garhusuo commandant de la gendarmerie aliwazi vijana mwezi. Msuzamini. Ekanguli wazo wa uamivu. Hawe mikatiwa. Shake jastahiki hema esha. Eze mali zinu. Ezinu wazi hundra ndahu. Vanu. Owizi. No dhulma hata wewe kwa tsatsaza kwa tsona haya izorie na futra en fait simbano ngozala za hashir nko amanatsi kuelewa awewe mna simple greffier kanga we abonga na mahayawaza kujafanyiliwa namna ukaurengo hazina tanke fonctionnaire angawe radhi emisomo asoma ni akli nezemvu wahuzaya wahureseazo wahulela wahunika ilmu ili jorumishihe ensi ngawe radhi omdungano unu ngawe radhi uone oandu wahutendea wahurumao ngwanishio harmaraha na furaha haudhalimu hawamia wanansi ay amini shababi bani hangu wa ila na jana wasoma haki wasoma sharia hata ulo mahakama hau ufanya hazi za sharia ye amini waila ngono ya ukana ezijirio zingizo mufidi eudazaje ewe kuna hata mbanketi ya ndani ya utokana ritofanya anketi ya hizani ritodoye ha eshele maudu ani mnumujuziso eba nona natsi hindi eunu shababi hindi eonu wafikirio hindi amana mama na jeshi ngotsa uo ubambe makoshi ya lala na siria na mbuha na maisha madziro na upanufule za kinrwa dingoni kudiwaza ya ukana hovaengo ya mrimtitsu uo yohuvaya uhifadhi ya raia akweli ngotsa uo ukense heliyo udona shefu wa haho yo enshima jumba yo rulena makatkati ya hindini ya hindini wa bahendi twaregi latata si twaregi hamer katkat hamer si twaregi hamer majinro hamer tsayo bayo wana tsofikira maolande ma Saudi ndo ayabalia yani ngwelo kana haini mrulana hamer wa mrika ya mbese mbabahe wa ndo ende saole gash la Arabi Saudite ango tsawo emaisha yao bango jodo javurizi wa mbanta homba musingania bango joja uje uone raia udom dhulumu ezeral shiwi nezeral majana matsanu nezeral zihuzitsanu aya onde maisha mwanama shababi mwanajeshi uyaonao namfikirinro ba ensinge lazimu ibadilihe ensinge lazimu ripwengayo shababi utsisiuhe utsikedaba mwanajeshi karture jei ho hurongoza mwanajeshi hususan daobo shababi etama ya maudu etama ya leo na maudu tsibelu sitakufini tsishfa jihadi jusema twangale Ibrahim Traore manama jusema twangale Mamadi Doumbia jusema twangale Asimigweta manama mwanajeshi fikirinro bango to ajalini usichona kanangawe na mzingale ongorumwa husamiza babu ufanya hizo hewe maudu ngojwa laliwa wanansi waivuze roho ngabwanadamu waivaze roho walo tayari wadive noho diva mrudora mrumhara ekanguremo haukabanu risindihwa hata kabatsi hata namna ya ushinda rirejei dingoni ani vanu risindihwa hata anile dingo ulo lihimi ramia upandu abo kabatsi marche arrière mjuma yabo quand le dos est contre le mur tu peux pas encore faire marche arrière kabatsi marche arrière swango avance hau swango dazo écraser contre le mur
hauesikive wanama henye ensiyonge na thamani ensiyonga botamaya ngarimenyao ngarjilatizao ngarilatizao etamaya he oana hatu henye he mwanama mwanajeshi hewe eheli wadunga yinu maudunge zijo hukaushana kuna ujwa upetselea tikaire kautsashawiri zisijo janziro maudu mwanama ndo watu ani haudo hufa hotepa